Ituria kieha nirigumiire family imwe mwena wa Elbagon Molo thutha wa mwana wa ore urari Murutwo wa form 1 thukuru-ini wa Elbagon DEB kwiruta muoyo na njira ya gwiciuria nyumba-ini. Kurerikana Murutwo uyu arakoretwo coka kuma kaunti-ini ya Kiambu kuria arathiite kugeithia aciari ake hindi ya rutha rwa midterm. Tatayo wa kamwana gaka Teresia Mugure ni atariirie uria aratungirwo ni kimako thutha wa gukora mwiri wa kamwana gako cunjurite nyumba-ini iria araikaraga kuria aramenyithirie aria mariganitie. Na tumeishi vizuri, si kuona shida yoyote. Nimeshangaa kwamba anaweza kufikia kiwango hicho, aweze lose hope. Mwena-ini wake ithe wa kamwana gaka Joseph Muturi aigite ni amakitio ni giko kia Muriu kuona arakoretwo mucokia wa tatawe mwena wa Elbagon niguo athie na mbere na mathomo make. Amekuwa kijana ametulia sana, mtulivu. Tuliachana on that Tuesday asubuhi kwa gari za Moro Line and I paid the fare. Akaja na tukaambiana na driver atashukia Elbagon. Oho mwarimu munene thukuru-ini uyu wa Elbagon DEB James Kimani neugite undu uyu ukite na kimako kinene kuona kamwana gaka karari kahoreri na gathiki na uguo gatire kuwagirwo gwika giko ta giki. He had not exhibited any sign of depression or anything that could make us feel there is a problem about the boy. But I'm learning from the father that in some times back when he was in primary school, he had some mental issues. Riu mwiri wa kamwana gaka woigitwo mochari-ini ya Elbagon wetereire gwikwo uthuthuria wa postmortem. Handu-ini ha Kameme TV ritwa rakwa ni Wangui wa Wanjiku.